Dumelang, le ya amogelesega mo thulaganyong ya Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi jeno re bua ka dikgotlatshekelo. Ke eng go le botlhokwa go bua ka kgang ya dikgotlatshekelo? Ke gore motho ha e le gore o batla go tsisa kgang, o tshwanetse go lebelela gore kgang ya gagwe ke e ntseng jang. A ba lebelela gore dikgotlatshekelo tse e leng gore di ka utlwa kgang ya gagwe ka ga go tshwanetseng ka teng ya mo thusa yaka a bata ke dife. Mo Botswana re na le dikgotlatshekelo di le mehuta. Re na le kgotlatshekelo ya Setswana, re na le kgotlatshekelo ya ga Mmagiseterata, re na le kgotlatshekelo ya ba Sesole, re na le kgotlatshekelo ya babereki, re na le kgotlatshekelo ye go teng ke yone High Court, e be re nna le mantswitswidi wa dikgotlatshekelo e leng Court of Appeal. Ha re lebile dikgota tsa Setswana, go na le mehuta ya dikgota tsa Setswana di le tharo. Ya ntlha ke kgota ya Setswana e e leng gore e lebilwe ke mothusakgosi kgotsa kgosana. Ya bobedi e be e bitswa gote ke e ha godimonyana ya kgota ya Setswana, e be go nna le kgota ya Setswana e go teng Customary Court of Appeal. Dikgota tsa Setswana ka ga molaong di na le teta le marapo a go utlwa dikgang tse e leng gore di ka ga batho ba ba sekisanang le batho ba e leng gore ba robile molao. Mo dikganyeng tsa batho ba ba sekisanang, dikgota tsa Setswana di kgona go utlwa dikgang tsotlhe tse e leng gore di ikamanya le molao wa Setswana. Mme ebile dikgang tse tsa molao wa Setswana di tshwanetse gore di bo di tsisiwe ke batho ba ba nnang go bapa le kgota eo, mme ebile ba sekisa batho ba e leng gore ba nna go bapa le kgota eo. Sekai, kgota ya ko Motšhudi ga e ka ke ya nna le teta ya go utlwa kgang ya batho ba e leng gore ba nna ko Ramotswa, le ha e ka tswa e le gore kgang ya teng ke e ipaileng mo molaong wa Setswana. Mo dikganyeng tsa go roba molao, kgota tsa Setswana go kwadilwe mo Customary Court Act, o e leng molao o e leng gore o dira tsone dikgota tsa Setswana, gore dikgota tsa Setswana ga di na teta ya go utlwa dikgang tsotlhe tsa go roba molao. Sekai, dikgota tsa Setswana ga di na marapo a go utlwa dikgang tsa go roba molao tse e leng gore batho ba senyeditse setšhaba kana ba batla go thankgola goromente mo go bitswang gote treason. Mme ebile dikgota tsa Setswana ga di na teta tsa go utlwa dikgang tsa petelelo kana polao ya motho. Motho ha a tsisa kgang ya gagwe ko kgoteng ya Setswana e e ko tlase, e be a sa itumelele maduo, o kgona gore a hetele ko go ye ga godimo nyana. Ha e le gore motho o mo kgang eo ga a itumelele maduo a kgota ye ga godimo ye, o ka hetela ko pele ko go teng Customary Court of Appeal. Ha e le gore ga a itumelele kgang e tswang gone ko Customary Court of Appeal, o ka ikuela gape ko go kgotlatshekelong e e bitswang gote High Court. Yaanong kgotlatshekelo ye ya High Court re ta amana le yone ko pelenyana. Kgota ye nngwe e re tshwanetseng go e lebelela kana kgotlatshekelo ke ye go teng Mmagiseterata. Kgotlatshekelo ye ya ga Mmagiseterata e na le bo Mmagiseterata ba ba harologaneng. Bo Mmagiseterata ba ba harologaneng ba botlhokwa go itsiwe ka gore
ha o lebile bommagiseterata ba ba harologaneng ba na le dithata le marapo a sa tshwaneng. Bommagiseterata ba bitswa regional magistrate, chief magistrate, principal magistrate, senior magistrate le magistrata grade 1, 2 le 3. Bommagiseterata ba ka utlwa dikgang tse e leng gore batho ba sekisana kana dikgang tsa go roba molao. Mo dikgang tse batho ba sekisanang mo re go bitsang civil law, bommagiseterata ba na le marapo a go utlwa dikgang tse e leng gore ga di hete 40,000 ha e le gore ke regional magistrate o e leng gore o mogolwane mo go bone botlhe. Ha e le gore ke o ko tlase mo go bone botlhe e leng magistrata wa grade 3, ene ga a kgone go utlwa dikgang tse di hetang 10,000 pula. Sekai, ha e le gore motho o batla go sekisa o mongwe ka ntlha ya sekoloto kana go tlhoka go duela rente ko lapeng, madi a batang a be e nna 41,000. Go rela gore motho ga a ka ke a kgona go tsisa kgang ya gagwe ko ga mmagiseterata, o tshwanetse gore a ise ko high court. Magiseterata gape o na le teta ya go lebelela le go tlhatlhoba dikgang tse e leng gore di ama bana, ka gore ka ga molaong magiseterata ke mo go bitswang gote ke kgotla ya bana. Ha gote ke kgotla ya bana o taelwa gore dikgang tse e leng gore di ama bana di ka tsisiwa ko go mmagiseterata. Dikgang tse di tshwanang le tlhokomelo ya bana e re e bitsang maintenance ka Sekgowa. Mo dikgotlatshekelong tsone tsa ga mmagiseterata, mmagiseterata ga ana teta ya go kgaoganya banyalani. Ha e le gore banyalani ba nyalane ko ga molaodi, kgang ya bone ya kgaogano e tshwanetse go ya ko high court. Ha e le gore banyalani ba nyalane ka Setswana, kgang ya bone e ka isiwa ko customary court ebile e ka isiwa ko high court. Mo dikganyeng tsa tshenyetso setšhaba kana go roba molao, magiseterata le ene ditshwanelo tsa gagwe kana marapo a gagwe a motilwe ka ga molaong. Magiseterata ga ana teta, ka sekai go utlwa dikgang tse e leng gore ke tsa tshenyetso setšhaba yaka ke buile, tse di lebaganeng le go leka go thankgolola goromente, ka mantswe a mangwe mo go teng treason. Magiseterata ga ana teta ya go utlwa dikgang tse e leng gore di lebagane le polao ya motho. Mme dikgang tse magiseterata o kgona go utlwa beili ya tsone kana motho a ikopela gore kgang ya gagwe e utiwe a santse a emetse konte. Magiseterata ha e le gore motho o tsisitse kgang ko go yene a ba a sa itumelele tshwetso e e builweng ke magiseterata, o ka hitisetsa kgang ya gago ko pele a isa ko kgotlatshekelong e e bitswang high court. Yaka ke buile re tata re bua ka high court mo tsamaong ya one kgatiso yone. Kgotlatshekelo ye nngwe e e leng gore e itebagantse le kgang tse di rileng e bitswa mo go teng court martial. Court martial ke kgotlatshekelo e e leng gore e itebagantse le tsa bosole. E itebagantse le tsa bosole ebile e fiwa marapo ke molao o itebagantseng le tsa bosole o bidiwang Botswana Defence Force Act kana BDF Act.
mo go rang gore motho mongwe le mongwe ga a ka ke a kgona go tsisa kgang ya gagwe ga pele ga kgotlatshekelo ye ya court martial. Motho ha e le gore ga a itumelela ditshwetso tse di tserweng ko court martial o kgona gore a ipuele ko pele ko kae ko high court. Kgotlatshekelo ye nngwe e e leng gore e itebagantse le dikgang tse di rileng ke e e bitswang gote industrial court. Ha ke re dikgang tse di rileng ke a bo ke bua gore ke specialized court, gore ke kgotlatshekelo e e leng gore e dirilwe ke molao gore e itebaganye hela le dikgang tse di thamaletseng mo kganyeng kana mo molaong o rileng. Industrial court yone e itebagantse le dikgang tsa pereko. Pereko ke raya mohiri le mohiriwa. Pereko ke raya batho ba ba ipopagantseng go diriwa mo go teng go bitswa mabueledi ba babereki. Mme kgotlatshekelo ye e itebagantse hela le dikgang tsone tseo. Mo go rang gore motho ha e le gore o batla go sekisa o mongwe ka gore o mo kolota madi, ga a kgone gore a tsisa kgang ya gagwe ko industrial court. Mme gore kgang e te ko industrial court, motho o tshwanetse gore pele a ba a simolotse ko Commissioner of Labour go leka gore ba bone gore a ga ba ka ke ba rarabolla kgang ya bone ba sa ipei hapele ga kgotlatshekelo. Mme ha e le gore Commissioner of Labour o paletswe ke go ntsha tshwetso ka gore batho ga ba dumalana, kana motho ga a dumalane le tshwetso e e tserweng, o kgone gore a ikgogele ko pele a ye ko industrial court. Ha motho a sa heta ka Commissioner of Labour, industrial court e ya go mmusetsa gone ko Labour pele ga kgang e ka utiwa ko go bone. Mme motho o kgona go ikgogela ko industrial court a sa heta ka ba Commissioner of Labour. Mo dikganyeng tse di ntseng jalo ke mo e leng gore motho o tsisa kgang ka bonako. Ka bonako bo e leng gore o tla ba sa kgona go bona sa se batang ha e le gore o heta ka bone ba Commissioner of Labour. Sekai ke batho ba e leng gore ba mo strike-eng. Mme ha e le gore strike se batla go simololwa, motho o hirileng batho a ba re ha o ka ba wa tsena mo strike-eng se, ke a go koba ba trade union kana babueledi ba babereki ba kgona go ikgogela ko industrial court ka potako gore kgang ya bone e utiwe ka bogego. Jaaka ke buile, batho ba e leng gore ga ba itumelele ditshwetso tse di tserweng ko industrial court ba ka ikgogela ko Court of Appeal. Yaanong re tsena mo court-eng kana kgotlatshekelo e bitswang gote high court. High court ke kgogola moko ya dikgotlatshekelo. Ha ke re kgogola moko ke ra gore e kgona go utwa kgang nngwe le nngwe mo Botswana, gore kgang ya teng a e dirilwe ko bobonong kana e dirilwe ko motshodi kana e tswa ko kae, batho ba teng a ba ko kgalagadi, e kgona go di uta tsotlhe. E kgona go uta dikgang tsa bosekisi go simolola ka 1 Pula go ithelela madi a ko mankaleng-kaleng. High court e dirilwe ka molao motheo wa Botswana o bitswang gote Constitution ya Botswana. Ga gona kgang epe e leng gore ga ena teta ya go se ka utiwa ko mantswitsweding wa dikgotlatshekelo. Ko teng ga molao o ka bua gore nnyaa mme yone ga e go kgotlatshekelong epe gotlhelele. High court ebile e kgona go utwa jaaka le utlwile dikgang
tse e leng gore batho ba ikuela ba sa itumelela dilo tse di tswang ko dikgotlatshekelong tse dingwe. High Court e kgona go utlwa dikgang tse di tswang ko Customary Court of Appeal, e kgona go utlwa dikgang tse di tswang ko ga Magistrata, e kgona go utlwa dikgang tse di tswang ko Court Martial. Kgotlatshekelo ye ya High Court ebile o kgona go simolola kgang ya gago ko ntheng gone koo, mme o tshwanetse gore ga o lebile kgang ya gago le ga o ka kgona go itsisa ko High Court, go na le dikgotlatshekelo tse e leng gore o kgona go di itsisa ko go tsone. Sekai, Industrial Court. Ha motho a kubile ko tirong, o kgona go tsisa kgang ya gago ko Industrial Court ebile o kgona go itsisa ko High Court. Mme o tshwanetse gore o thophe e le nngwe e leng gore wa go simolola kgang ya gago ko go yone. Ke tla rotloetsa batho gore ha o na le kgang e leng gore o kgona go isa ko kgotlatshekelong e nngwe ko nteng ga High Court, o ise teng. Thotloetso e dirwa ke gore High Court ka gore ke kgorola moko, e kgona go utlwa dikgang tsotlhe mo Botswana. Nako tse dingwe go kgona go tsaya nako gore kgang ya gago e utlwiwe. Yaanong ha o na le kgang e leng gore o kgona go isiwa ko Industrial Court kana ko Customary Court kana dikgotla tsa Setswana kana ko ga Magistrata, ise teng ka gore kong di ka utlwiwa ka bohego go na le ko High Court ko e leng gore dikgang di le dintsi. Ha motho a sa itumelela ditshwetso tse di tsewang ke kgotlatshekelo yone ya High Court, ba ka ikgogela ko pele ko kgotlatshekelong e leng gore ke yone e di okametseng tsotlhe mo Botswana. Kgotlatshekelo ye ke yone e bitsiwang gote Court of Appeal. Court of Appeal le yone ke yone e diriwang ke molao matheo wa Botswana wa Constitution of Botswana hela jaaka High Court. Court of Appeal ke one motsubo wa dikgotlatshekelo tsotlhe mo Botswana. Dikgang tsotlhe di ka simolola ko Customary Court of Appeal, di ya ko High Court, mme ko phelelong di helela ko Court of Appeal. Ha o heletse ko Court of Appeal, kgang ya gago e heletse. Dikgang tse e leng gore di utlwiwa ke Court of Appeal le tla intshwarela, ke dikgang tse e leng gore di tswa kgotlatshekelong tse dingwe. Ga gona kgang e ka tsisiwang e tla e thamaletse e ya ko Court of Appeal. Court of Appeal e utlwa dikgang tse di tswang ko kgotlatshekelong di le pedi hela. E utlwa dikgang tse di tswang ko High Court le Industrial Court. Ke yone phelelo ya kamano ya rona mo dikgotlatshekelong tsa Botswana. Yaanong ha o ikaeletse go ya ko kgotlatshekelong, lebelela kgang ya gago, o bo o lebelela molao go leba le go thothomisa gore ke kgotlatshekelo e leng gore e ka utlwa kgang ya gago go lolame. Mo go rialo Motswana wethu, ke kopa gore o tobetse ha go kwadilweng gote subscribe, o bo o tobetsa ha go teng like, o bo o tobetsa go na le tolokonyana go bapa le subscribe, o dira gore o bone o bolelelwe ha e le gore ke tsenya ikwadiso ye nngwe gape. Ke sologela ha le bone molemo mo thutuntsong e, le gore le tla kopana le nna ha re bua ka thutuntsho e sele. Ke a leboga.